يسألك حاجة بالألماني وانت فاهمها بس برضو مش بتقدر ترد عليه، او تفضل تقول وتتلجلج وتفضل تدور على الكلمات. الغريب مش في كده يا صديقي، الغريب انك لما بتقرا نص بتفهمه ولما بتسمع فيديو بتستوعبه، بس اول ما بتيجي تتكلم كأن كل حاجة اتمسحت من دماغك. طب ليه؟ انت كده محشور في النقطة الأكاديمية، يعني فاهم قواعد، حافظ كلمات، بس مش عارف تستخدمها. طب ايه الحل؟ ابدأ بجمل صغيرة استخدمها يوميا، زي vielleicht ich bin nicht sicher oder keine Ahnung. جمع جمل يوميا، خلي لسانك يتعود على النطق، مش قصدي تفضل قاعد على الكتاب بتذاكر بالساعات. حاول تحرك لسانك يوميا بحيث ان لسانك ما ينساش اللغة، حتى لو بتمارس حتة صغيرة اديك بتمارس، مش سايب اللغة خالص. وبطل تخزن، ابدأ طلع. الألماني بنتعلمه علشان ما نفضلش راكنينه على جنب، لا علشان نبدأ نتكلم بيه ونتعايش بيه. ابدأ النهاردة ولو بجملة واحدة، وصدقني مش هتفضل ساكت طول عمرك. und auch kleine Schritte sind auch Schritte. Tschüss.